때 큰 박수로 환영하도록 하겠습니다. 여러분 бодоо 안녕하십니까? 다 бүхэндээ уулзсандаа маш их баяртай байна. 만나뵙게 되어서 반갑습니다. Өнөөдөр бид эзний нэрээр тэр та бүхний үнэхээр хайраар зорилтоор хамтдаа энд уулзаад бурхны үйлсийг гэрчлэн ярих боломжийг өгсөн үнэхээр бурхандаа маш их талархаж байна. 오늘 우리는 주님의 은혜와 여러분의 사랑으로 이곳에 함께 모여 하나님의 일을 증거할 수 있게 하신 하나님께 진심으로 감사를 드립니다. Намайг Баска пастор гэдэг. 저는 바스카 목사입니다. Анх би цуглаанд явахдаа яг цуглаанд явна гэж ирээгүй. Тэгээ зүгээр солонгос хэр сурахаар ирсэн байгаад байна. 저는 처음에 믿으려고 교회에 온 것이 아니라 한국어를 배우기 위해서 왔습니다. Манай сүм яг ингээд төв замын дагуу байдаг. Тэгээ би тэр замаар өдөр болгон ингээд гэрлүүгээ явдаг байгаа. Тэгээ нэг өдөр манай тэр замын юн дээр уурд ингээд байшингийн орой дээр ингээд солонгос бичиг хадаатай байсан. солонгос хаяг. 현재 저희 교회는 큰 도로 옆에 있습니다. 저는 매일 그 길을 지나서 집에 갔습니다. 어느 날 길 건너편 건물 위에 한국어로 된 교회 간판이 있는 것을 보았습니다. Тэр хаягийг тэр өдөр анх хийсэн үү эсвэл яг миний нүд яг тэр өдөр ингээд нэгдэд харсан уу мэдэхгүй. 그 간판이 그날 처음 생긴 것인지 아니면 그날 제 눈이 열려서 보게 된 것인지는 알 수가 없습니다. Гэхдээ одоо бодоход ингээд тэр хаяг ингээд зүгээр байгаагүй. Тэр яг миний амьдралын яг шинэ эхлэл байсан. 하지만 지금 생각해 보면 그 간판은 단순한 것이 아니었습니다. 그것은 제 인생의 새로운 시작이었습니다. Тэгээ анх сүмд ирсэн шалтгаан нь бол солонгос хэл сураад тэгээд үнэхээр солонгос улс руу яваад тэгээд маш их мөнгө олоод өөрийн амьдралыг босгоё гэсэн зорилготой сүмд явж эхэлсэн байгаа. 저는 교회에 온 이유는 한국어를 배우고 한국에 가서 돈을 벌어 제 삶을 세우기 위함이었습니다. Тэгээ сүмд ирэхэд Ким пастор болон түүний эхнэр Саманив надад сайн мэдээ ирсэн. 교회에 왔을 때 김 목사님과 사모님께서 저에게 복음을 전해 주셨습니다. Би дотроо Есүс байсан ч нарманд нь Есүс байгаагүй ч нарманд нь гэсэн маш бардам сэтгэлээр эзний үгээс тэр үгийг сайн мэдээний үгийг сонсч ирсэн байна. 저는 마음속으로 생각해 보았습니다. 예수님이 있어도 해는 뜨고 예수님이 없어도 해는 지고 이렇게 생각하면서 교만한 마음으로 복음을 마음에 품지 않았습니다. Гэсэндээ нөгөө зориг маань болохоор нөгөө солонгос хэл сурах тэр солонгос хүмүүстэй ойрхон байгаад хэл сурах байсан учраас би сүмд явж эхэлсэн. 그럼에도 한국 사람들과 가까이 지내며 언어를 배우고 싶었기 때문에 교회는 계속 나가기 시작했습니다. Тэгээд тэр үед ингээд солонгосоос маш олон багууд ирээд монгол хүмүүст маш их тусалдаг байсан байгаа. 그 당시 많은 한국 분들이 와서 몽골 사람들을 돕는 분이 계셨습니다. Тэг анх хараад маш их гайхдаг байсан. Яагаад энэ хүмүүс ирсэн бол ямар зориг ашигтай юм бол гэж боддог байсан. 저는 처음에 놀랐습니다. 왜 이 사람들이 이런 일을 하지? 어떤 이익이 있는지 궁금했습니다. Гэтэл тэр хүмүүсийн зүрх сэтгэл дотор Есүсийн хайр ажиллаж байсан учраас энэ үйлчлэлийг хийж байгааг хараад зүрх сэтгэл өөрчлөгдөж эхэлсэн байна. 그러나 그들 안에 이권이 아닌 예수님의 진실된 사랑으로 봉사하고 있다는 것을 보고 제 마음이 변화되기 시작했습니다. Тэр үед өв үжээл цуглаан байсан. 그런 가운데 옥포 제1교회를 만났습니다. Анх амьд чулуу цуглааныг яг үүсгэн байгуулад тэгээд байрын ав засвар хийгээд хамтдаа мөргөл хийж эхэлсэн. Тэгэд Монголд ингээд маш их ингээд хавар ингээд маш их шороогоор шуурдаг. Тэгээ маш хүчтэй салхи гардаг учраас бидний хийсэн тэр дээврийг ингээд бүгдийг нь хуулаад ингээд шийдсэн байна. 처음에 에미토철로 교회 건물을 마련하여 공사하고 함께 예배를 드리기 시작했습니다. 근데 몽골은 봄이 되면 강한 황새 모래바람이 불어 교회 지붕이 전부 다 날아가 버렸습니다. Тэгээ буцаага дээврийг ингээд засаж янзлаад бороо орох үед яасан засаад ингээд янзлсан боловч бороо орох үед маш хэцүү байсан.
Тэгээ бороо орох болгонд л ингээд дээрээс ингээд маш их тусаал тусдаг. Тэгээ итгэгч нар хамтдаа ингээд маш их залбирсан. 다시 지붕을 수리했지만 비가 오면은 여기저기 물이 새요. 성도들이 예배드리기도 매우 힘들었습니다. 그러는 가운데 저희들은 힘으로 그 일을 할 수가 없었고 그래서 성도들은 날마다 기도했습니다. Харин бурхны тэр гайхамшигтай ажил хийгдээд та бүхнээр дамжуулаад бурхан үнэхээр тусалсан, үнэхээр талархмаар байсан. 그런데 하나님께서 저희들의 기도에 놀랍게 기적으로 역사해 주셨습니다. 그것은 여러분 옥보 제육기를 통해 도와주셨습니다. 진심으로 감사를 드립니다. Тэгээ манай цоглооны итгэгч нар бас буруу аж ахуйг байгуулад тэгээ жимсний морд тарьж эхэлсэн байгаа. 또한 우리 교회 성도들은 보람 농장을 지원받아 과일나무를 심기 시작했습니다. Тэгээ энэ үйлчлэлийг бас мөн тусалж дэмжиж байдаг та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд бид нар одоо 5 сарын 10-аас 15-ны хооронд бас модод тарихаар болсон байгаа. 이 사역을 도와주시는 여러분께 진심으로 감사드립니다. 우리는 5월 10일서부터 15일까지 그곳에 나무를 심을 예정입니다. Тэгээ өнгөрсөн 20 хангад бас суллагдахад бэлтгэдэг байр ашиглалтанд орсон. Тэгээд энэ ажил болохоор 2025 онд маш сайн том ажил хийгдэжээ гэд үнэлэгдсэн байгаа. 또한 작년에 교도소의 출소 준비를 위한 교육 시설이 세워졌고 이것에 도움을 받아 2025년 가장 큰 모범적인 사역으로 국가에서 평가를 받기도 했습니다. Тэгээ энэ ажлаар дамжуулаад 20 хангад бас сайн мэдээ тарах боломж нэгдсэн байгаа. 여러분의 도움으로 탄생된 이 사역을 통해 교도소 안에 복음을 전할 길이 열리게 되었으니 진심으로 감사를 드립니다. 아멘. тэгээд бүгд хамтдаа Иохан 20-ын 30-аас 31-р эшлэлийг хамтдаа уншиж. 여러분 다 함께 요한복음 20장 30절에서 31절 말씀을 함께 읽겠습니다. 예수께서 제자들 앞에서 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하셨으나 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이요 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. Энэ бүх зүйл зүгээр нэг тохиолдол биш гэдгийг бас үнэхээр ойлгосон байгаа. 이 모든 것들이 우연이 아니다라는 것을 저는 깨달았습니다. Энэ бүхэн Есүсийг мэдэж итгэж ам авахын тулд байсан юм аа. 이 모든 것들은 예수님을 알고 믿어 생명을 얻기 위한 것이었습니다. Хамгийн бас инээдтэй нь би одоо хүртэл Солонгосыг сурч чадаагүй. Гэхдээ би Есүсийн дотор амийг олсон юм аа. 가장 놀라운 것은 저희들은 아직 한국어를 잘 못하지만은 예수 안에서 생명을 얻었다는 것입니다. 아멘. Тэгээ миний төлөвлөгөөш бурхны төлөвлөгөө биелсэн. 나의 계획이 아니라 하나님의 계획 속에 이루어졌다는 것입니다. Би өөрийн замыг төлөвлөсөн ч гэсэндээ бурхан миний замыг илүү агуу болгосон байгаа. 저희들은 제 갈 길을 계획했지만 하나님의 길은 더 위대했습니다. Есүс байсан ч нар манд нь байгаагүй ч нар манд нь харин Есүсгүйгээр жинхэнэ амь байхгүй юмаа гэдгийг ойлгосон. 이제 고백합니다. 예수님이 없어도 해는 뜹니다. 그러나 예수님이 없이 참된 생명은 없습니다. Есүсийн хийсэн тэмдэг бол өнөөдрийн хайр, гэрчлэл бүгд Есүст итгүүлэхийн тулд энэ ажлууд хийгдсэн гэдгийг ойлгосон байна. 예수님의 기적과 오늘 사랑과 간증은 모두 예수님이 그리스도이심을 믿게 하기 위함입니다. 아멘. Тэгээд бид үнэхээр Есүст итгэснээрээ амийг авсан юм аа. 우리는 예수님을 믿음으로 생명을 얻었습니다. 아멘. Тэгээд та бүхний үйлчлэлээр дамжуулаад маш олон хүний бас амийг олсон олоож авсаа гэж үнэхээр эзэн Есүсийн нэр та бүхнийг өрөөж байна. 여러분의 사역을 통해 많은 사람들이 생명 얻기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 아멘. Тэгээд та бүхнээс бас нэг гуйх зүйл байна. Тэгээд Монгол чуулганы төлөө үргэлж залбирч өгөөсэй гэж үнэхээр та бүхнээс гуйж байна. 아울러 도움을 부탁드립니다. 몽골 교회를 위해 계속 기도로 도와주시기를 바랍니다. Тэгээд олон пасторууд, итгэгч нар үнэхээр зоригтойгоор Христийг гэрчлэх болтугай гэж. 많은 목회자들과 성도님들이 담대하게 그리스도를 증거하기를 소원합니다. Бид бүгд үнэхээр Есүсийн илэрхийлэл болж амьдрах болтугай гэж өрөөж байна. 우리 모두 예수님을 나타내는 삶을 살기를 바랍니다. 아멘. Бүгд хамтдаа залбирцгаая. 우리 함께 기도하겠습니다. Хайрын бурхан минь ээ,
사랑의 하나님, Өнөөдрийн үгээр дамжуулан биднийг дахин дуудсанд маш их баярлалаа. 오늘 말씀을 통해 우리를 다시 부르심에 감사드립니다. Бид хаач байсан? 우리가 어디에 있든지 Бурхныг гэрч болон амьдрахад туслаач. 예수님 하나님의 증인으로 살아가게 하시고 Залбирал болон зориултаар 기도와 헌신으로 Бурхны хаанчлыг байгуулж явахад тусалж өгөөч. 하나님의 나라를 세워가게 도와주옵소서. Монголын болон Солонгост байгаа мөн өөпөживэл цуглаан 몽골과 한국, 옥포 제1교회 мөн бүх үндэстнүүдийн дунд 그리고 모든 열방 가운데 сайн мэдээ улам бүрд хэлэх болтугай. 복음이 더욱 확장되게 하옵소서. Есүсийн нэрээр залбирч байна. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.